Miss PAODAM tabiri basungbu yumnam Anuradha Devi nay kono nukrumjari. Howsing maroiba PAODA Manipur da constitutional crisis lady democracy halle basidiki tholopa daita center amadi state sarkana pugadabani haina MPCC ke president K Mega Chandra na phondokre. Tanzing Kunzau da koke militant singna nongmai amadi bomb caps laktuna attack tawrakre lengang na mathok taba thabak singla khopinaba phongdorakle. Suar sampuda pusana bohonaram bayan sang napi mobile phone jingba puduna lapa mi mga phare. Loinana ngasi Rajya Sabha ge MP mapal wasak lokre. House Pausano Pizari Manipur da constitutional crisis lere democracy halle masidike tholapa phapata ge daita center amadi state paliba BJP sarkana pugadabane haina Manipur Pradesh Congress Committee ge president MLA K Mega Chandra na phondokre. Ngasi Congress Bhavan da pangthopa paugi mifam amada MPCC ge president W Mega Chandra na hai Manipur Assembly session August ke tang kunmathoi da tawgani haina phongdokla basu lengak asina tawbangamdre lamdam asige praja singna amadi political da party singna emergency assembly mifam kauduna thokleba wathok asige matangda khanana badima tawduna lakpasu tawbangam khidre amadi constitution na piriba normal session su tawbangamdre Masina lamdam asige praja singge hak amadi miyamge mihut singge right malay constitutional piriba chana kanglon ngapang ngamdabana Manipur da constitutional crisis amalayre masiyamna laibak thibani amadi democracy bo khongaung nabani amasung democracy bo hatbani maramasina lengak ase ngakpi pham thoktre phongdokhe Mana makatana hai lebaki oiba irang asige matangda emergency assembly kowina ba haibasu Kaudrabanina Norman session da Kaurapangai duna lakpani adobo Norman session su Kaubangamdre Constitution piriba rule ge matungina assembly session kauduna leibaki oiba thabak thoram singge matangda khanagadaba adusu lengak asina pangtopangamdre masi center na pirakpa yathang oirambasu yai thokleba wathok aseda center na lawriba role asina karino amadi stena lawribana karino haibasi hauzekti mayek sanglakle Maramasina punamaga asi makhoigi game plan ta amani haibada haimanba thokloi Hauzekti normal assembly session hobagi matam su leitre marakasida amog emergency session kaugani shu hai kauroi amog haiduna lengak asina sanariba lalonga sakarino asigumba lamdam asida odagliba constitutional crisis asina takpadi president rule lakpagi inget amani haina mahna phondokhe Direction se tongan na chapasina maram urkanda ngasi Manipur thoibo violence thokpani haibasidi assembly session kauri mukche thagali am kauri aroi muhai amuk kauraroi muhai adai emergency muk kauri muhai alusu kaudabai ai muhai lebak sita karino lebak sita santi leiba thugai ba mayam singsi karigino center da su BJP state da su BJP Alno lebak se thugai di matuk mace thugai masibo BJP ki double engine sine PL bara yengada alagi parja singi demand kari ki tabidri aduna bara borka da gasi ekoina leiniba wafun se masi yamna ekona condemn tawi Ngasigi paumisinga unaba aduda MPCC ke treasurer MLATS location high Democracy Karino Kangana Chalariba Center Madi State K BJP Lengakasina Thoaliba Constitutional Crisis na Maram Oraga Praja Singhe Hak Matpadage Tolapa Consequences Kudimak Paliba Sarkar Asage Cabinet Minister Amadi MLA Singapore Gadabani CHO Mayamna Amadi Political Party Singna Assembly Kobio Haidana Tenkanka
ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯥꯅ ꯇꯥꯗꯅ ꯀꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯦꯁꯟꯁꯨ ꯀꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯨ ꯀꯛꯊꯠꯄꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯑꯣꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯡ 4ꯗ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ 3 ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯁꯨꯃꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯕꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯕ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯂꯣ ꯅꯨꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯅ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯃ ꯆꯠꯂ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯁꯣꯏ ꯁꯔꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯦꯁ ꯇꯥꯔꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯁꯔꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯂꯣ ꯅꯨꯡ ꯁꯤꯒꯥꯁꯦ ꯁꯤꯂꯦ ꯀꯁ ꯃꯣꯏ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯁꯦ ꯈꯪꯍꯩ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯨꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕꯁꯦ ꯈꯨꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤꯅꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯋꯥꯟꯁ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯗꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯣꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯡ 12ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯀꯧꯗꯨꯅ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ MLA 13 ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ MLA 10ꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯅꯁꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯊꯥ 6 ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 3ꯗꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯥꯡꯊꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯂꯥꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯍꯤ 15 ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ CLP ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3 ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯌꯣꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯣꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯁꯦꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ PCIꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯔꯟꯖꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯀꯥꯁ ꯗꯦꯁꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ न्यू दिल्ली की लोटी माकी सूचना भवनदा लेबा PCIगे ऑफिस दा पांगथोकिबा काउंसिल गे मिफम अमदा महाना मकातारदना हाई मरु ऐना इरांग असदा नेशनल मीडिया सिंगना करम्बा मोंगदा न्यूज कवरेज तौकी अमदि लोकल न्यूज़पेपर सिंगना करमना पाउ फोंगले हाइबदु सेमगदरिबा इंक्वायरी कमिटी असना यंगसिंगनी हिरम असगे मतंगदा मरि लेनबा ऑथोरिटी अमदि स्टेट गवर्नमेंट दसु से थादना खंगखरै लोइनाना इरांग असगे मरक्ता मीडियाना पाउ फोंगबदा स्टेट गवर्नमेंट ना खुद थिंजंखिबा लेब्रा हाइबने चिंगबसु यंगसिंगनी PCI गे गाइडलाइन के मतुंग एना बायस लेतना पाउ फोंगनबा अमदि इरांग असिबु लाक्सिनबा होनबदा मीडिया नसु होनबियो हाइनसु अपील तौखिबका लोइनाना इरांग मरकसिदा जर्नलिस्टसिंगे मथक्ता थोनिंगदबा थौदो थोखिबा लेरबसु PCI दा वकत पिरकपा यागनि हानेसु फोंदोखे
काउंसिल मीटिंग अदुदा सरुया खिबा इंडिया के अतोप स्टेट सिंगदगे लाखिबा प्रेस का मरी लेनबा थबक तौरिबा पीसीआई के मेंबर सिंगना सीपीआई पीसीआई की चेयरपर्सन का मणिपुर थोलिबा इरांग असिदा मीडिया न लौगदबा थौदांग अमदी मीडिया पर्सन के रेस्पॉन्सिबिलिटी न संबगे मतंगदसु यमना कुपना नैनखे खननैनबा अदुदा मणिपुर दगे सरोक यारिपा हुयन लपाउगे रेसिडेंट एडिटर अमदी पीसीआई के मेंबर डॉक्टर खाइदेंपा अथोबना इरांग असिदा नेशनल मीडिया सिंगना कंटेंट याउतना सुमनगे नकल अमतगे वातारगा अमदी मीडिया ट्रायल गे मओंगदा इंडिया सन बथुंगना अरानबा पाउ पिनबा होनखिब्रा हाइना मरु ओइना यंगसिनबिना बेसु पीसीआई के चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाईदा तक्संखे हाइदे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर कॉन्सम्प हिमालय का लोइनना नॉर्थ अमेरिका मणिपुरी एसोसिएशन के प्रेमजित सगुरापम अमदी हरिना सगुरापमना ngasi मणिपुर के गवर्नर अनुशिया विकेगा राजभवन उनखरे गवर्नर का उनबा अतुदा नॉर्थ अमेरिका मणिपुरी एसोसिएशन के माइकेदगे लुपा लाख तरुक के चेक अमा गवर्नरदा खुसिनबग लोइनना मेमोरेंडम अमसु खुसिनके सेंफम से हौजक मणिपुरदा मैतै अमदे कुकी कांगलोप अनि के मरकता थोकलेबा लानगी सैथेंग हक्तिनना फंगलबा सिंगदा रिलीफ आइटम सिंग फंगनबने मदुदा गवर्नरना असगुम चावरबा तेंगबांग पीबीरकपगेदमक नॉर्थ अमेरिकन मणिपुरी एसोसिएशन के टीमबो थमोइसेंगना थगपा फोंदोखे नागालमरोमदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS सेनापति डिस्ट्रिक्ट ब्रांच मणिपुर के चेयरमैन बेंजामिन ताऊ अमदी माकी टीम गसु गवर्नर का ngasi नुंगथेन उनखरे टीम मसना चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लेरिबा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल IDPs सिंगे हौजक ओइरिबा फिबंगी मतंगना पाउतंखे टीम मसना मखोइना कांगपोपी अमदी साइकोल एरिया सिंगदा हांगलेबा रैली कैंप त लेरिबा सिंगी असेंबा सिचुएशन खंगनबा चटखिबदा थंगनबा इसिंग फंगदबगे थेंगनरिबा अवाबगे मतंगदा पाउतंखे लोइनना IDP सिंग असिदा दरकार लेबा मेडिकल फैसिलिटी सिंग निंगथेना फंगनबा खुलाई सुना यावबा एम्बुलेंस अमदी रिलीफ आइटम पुथोपुसिन तौनबा गाड़ी पीबिनबा तक्सनखे चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फंड इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मणिपुर के कॉर्पोरेटर सिंगना सेल के तेंगबांग लुपा लाख अमा खसनखरे चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड तेंगबांग पीबिरकपगेदमक चीफ मिनिस्टर ना थगपा फोंदोरकले पनबयाबदे फंड असिदा कंट्रीब्यूट तोरकपसिंगे टैक्स सेक्शन 80G की मखादा एक्सेम्पशन तौरिबने ngasi ayuk pung tararam tarakpada city police ke team amana imphal ge polo ground maning amade nangnaba mafam singda drive satabada Indian made foreign liquor liter kunmanga amasung DIC liter chamaga kund phagat pangamle haire ngasi Manipur Sarkar के जॉइंट सेक्रेटरी DP अन्ना अरामबमना थोकिबा ऑर्डर अमगे मतुंगिना बिष्णुपुर के SP इंचार्ज ओरंबा रोनी मयंगबमना 7MR के CO इंचार्ज नाप के SP इंचार्ज ओरंबा के मेघचंद्रना SP बिष्णुपुर ओइना थौपुरगने मसिदा नतना SP crime against women and children and JS Home Puramba Khetrimayum Ravi Kumar Singh IPS na CO first MR, CO 7th MR in charge Odamba, Watamp Bashuna, SP NAB in charge, AD MPTC and the security officers, Manipur Secretariat Puramba PH, Maheshwari Devi MPS na, in charge SP Crime Against Women and Children and the security officer Manipur Secretariat Oina Thaupuragani Haidi. Kaksing district matang kuina nongmai kapge makhol tarudraba matung ngarang numidang district asige tangseng kunjauda kuki khulai paiba singna nongmai amade bom kapsalatuna etek taropadagi kunangakpa kunja singna khut thongna khrei thodok asige matangda MSTV na thodok thokpham dage phangba pauda nongmai kapsalapage thodok adu ngarang numidang pung 8 makhairom taba matamdagi Tangzeng Khunzauga Tainaba Bisnupur District ki Tangzeng Ahalopa Amadi Chorsambur District ki Bongmol Maikairom dagi Chatharaki bani haide Central Force Kayana Ngak Senduna Leriba Bisnupur District ki Tangzeng ka Ahalopa Amadi Chorsambur District ki Bongmol Maikairom dagi Chatharaki ba Nongmai Amadi
bom kaptuna chathagiba etek aduda tangjang khunjau ngak senbagi thabak tawriba khunja singe maikaidagi su kuki khulai paiba singe matakta khut handuna nongmai kamnaki ayuki pungko ahmakai rom taba phawba chathagiba kutongnaba aduda village volunteer singe maikaidagi asopana amata yaukide nongmai kamna bage pau adu hek tabaga kaksang district police ke SPTS brikamje ke leaching makhada ehanba district police ke tim kaya changsilaktuna nongmai kamna riba mafamba aduda leiriba micham miyam du aso apan nangdana ba honaki loinana nongmai kamna ba loiraba matung da su district police ke magai dagi kuke kulai paiba singna sangsilapai yaba lambi sing yengsan bagi matakta security ke akan ba section thorang kya sulakhat ke nongmai kapsilaktuna etek torokpa aduge matangda khaidem Lelen Kobi Maida Paibi Amana Aikuigi Pongmida Pongdorakpada Mamang da su tangjang khunjau area da kuki khulai paiba singna nongmai kapsilaktuna etek toropodagi lanjan bagi thabaga ase kyarak tawkre masina maram oiraga khunja singa ase mapamma asida tangdu laitana leiba yanaba khun asiga tainaba Churachandpur district ki lambi area singda leriba kuki ge bunker singka ase lauthok pinaba lengakta kyarak han haijakre adubu ngasi phawba hairiba kuki ge bunker singa ase lauthok tabana maram oiraga matam ama hektada maitai singa matakta kuki singna etek tawrakpa yabagi oithokpa lei masigi manung channa ngarangi bomba amadi nongmagi etek ase tawrakpani maram asina hiram asida lengangna mathau taba thabaksing lokhatpiu haike Parengsham sangba ngamna kagasanga leirase hana tawba hek hawbagana moina dum nongmai se kapsalaeba adu sumaina sum akoi se kyam kuina ko sense laga leigi doino aduna mase athuba matamda sarkar sena mi amtang changbiraga asona kanda leiriba bankar sing se kuki gi bankar sing se takhai hen ba koi pamjeiba masem tang sarkar na miyang changbiu na haijaninge akoi ko sense laga leiba se ang ware heba Amaram dasu ngasinang tinpung anima khairam tabada Imphal East District Yangang Popi Police Station ge manung samba sagrangda kuki militant singna maitege khultamna nongmai kapsalakpadege mitei khunja singna su handuna kanba maungda nongmai kapna krai pawasina haribadi sagrang kuki khuldage masang yamlaba kuki militant singna phaba makhangi khulai sing sizinaduna thamna pokpi amadi sabungkhok maikairomda nongmai round kya kapsalake nongmai kapsilakpa aduda khulngakpa maite volunteer singna handuna nongmai kamnake hairi housing maphampa aduda Assam Rifle ke team ama hazilaktuna housake oina kamna balepkre thajaba yaba pauda kuki militant singa akanma mongda nongmai kamna kiba aduda kuki militant tarurom sirangani hana thajanare akanma mongda nongmai kamna kiba aduda nakal anigi marakta kaya yamna aso apan yawbage haba chapchana phangba ngamdri Amaromda ngasinung tin Churachandpur district da kuki amade paite anike marakta nongmai kamna kre nongmai kamna kiba aduda nakal anike marakta sauna asi ana yawrangani hana thajanare More Hill Tribe Council Manipur Muslim Council More amasung Gorkha Samasna punna thorpa chironda kanglong khudemang nurse sanana leiri haiba aduna Mitei singbu More da tungan tahanba manba thawanga ama oina thoklai haina kokomina thadorokpa press statement amana phongdorakli Jerona sina makata aduna layo khaba ipa ipu singna ningsingba thoktraba matamdagi singnaba kaya mayang naduna amadi thawaina pontha aduna ngaktuna thamlamba ngasigi Manipur ne matamgi matungina Myanmar dagi naronda sangsilakiba phurup kharana masagita khanba maranai interest kharagidambakta chahili singka anidagi henba puari leiraba iramda Manipur asibo machetana thugaina bashinba leptre Haukiba Megitang Ahomda Manipurda inaunona naronda hajilakiba kuki singna spearhead oiduna makhoigi pendabasing Manipur government tainabagi mahota micham miyamda yan hana khuthaba hauduna ngasigi Manipur gi charangnaba phiba masai ohalakibadi hanana wa laptop kraba aronbai agenda kyada yimphamba oiraga kukina dominate tawba area singda yamna khuleituna mitei sing itne cleansing tawba hauragli Churachandpur da leiba forest office kya mitei lekai kya Numit asigi anganba matamdagi yumai thaba hatpatupa repne chingba mioi kunaina chana drabakya kuki singna satharakre asuna chamanaba thawdo morege maitei taba mafam singda su satharaktuna morege maitei sing ethnic cleansing tawkrai punamak asi malemgi miyamna ikangkhangnaraba wafam oire
मोरेगे ऑर्गेनाइजेशन सिंगना पुचेंग सिंगना हौजक पुना नुसे सानना लेमिना से हारेबदी मिटै सिंगा हनगुम मयम मयमदा हंजलहंदुना खुंदा लैता हनबदा मतेंग पांगदबने मिटै सिंगदा मोरेदा लेबा फुरुप कांगलोब अमतगे कायनबा मांगनबा तौकिबा लैते तौसु तौरोय अदुबु सिंगनारपा खुदिमक्ति लेमना थारोय मोरेगे लुप सिंगना मिटैगी थादोखिबगी मितै थादोखिबगी मतंगदा नुंगाइतबा वफम अमता हाइद्रगा मखोय मसेंट इग्न चिकना लेमिनरी हाइबसे पुक्सेन यामना सेपा कम्युनल ओइबा वफमने मितै तुमना हालगा तकथोखरगा नखोयना नुंगाइना इग्न चिकना लेमिनरी हाइबसे खोय महुमदा चैना थिनबगा चपमानै कोकोमी अमदि मियामना मोरे अमदि सर संपुदा ओइरिबा फिबा मसे तुमिना खक लैथोक्लोय मतिक चाबा पखोम पिगने हाइना सुफोंदोखि चलिबा चाही लिसिंगनी कुलुमदोगी जुलाई दगी सेशन हौगदरिबा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून कक्सिंग वारी दगी मयांग लमम सुनेन सिंगी मचनुपी मयांग लमबम अनुष्का देवी मिंग चन्नबगी सिलेक्शन फंगले इंडिया के ओइना जोन मंगा दगी नुपी मचा मंगा खंगपदा असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा अमदे वेस्ट बंगाल इस जोन असगे ओइना अनुष्का खलखिबने अनुष्का राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून मिंग चननबगे एग्जामिनेशन थाननबगे होनरखिबा अदु येंखोंब राजेंद्र अलाइस ओजा राजेन कक्सिंग मयाई लेखाइदा लेबा ओजा असगे गाइडलाइन मखादगिने हाइरे अनुष्काना मणिपुर दगे मिलिट्री कॉलेज असिदा तंबा अनिसुबा नुपी मचा ओइगदौरिबने अतै जोनगे कॉलेज असिदा मिंग चननबगे सिलेक्शन फंगख्रबसिंगदे नॉर्थ जोनगे अमद उल करीम जम्मू एंड कश्मीर चंद्रन जोन के ओइना यूपी दगी आदिया तिवारी वेस्ट जोन के ओइना गुजरात दगी आर्या सिंहा अमदि साउथ जोन के ओइना आंध्र प्रदेश दगी निहा प्रसना बनाने थोगलिबा इरंग असना मरमबो ओइरगा लांजनक्तुना रैली कैंप सिंगदा संगजफंबा लौदुना लेदिबा इनमे सिंगदा मणिपुर गवर्नमेंट मखोइगे पॉकेट मनी ओइनबा लुपा लिसिंग अममम मतेंग पीगने हाइकिबगे मतुंग इना कुंबी केंद्र के वंगवा हायर सेकेंडरी स्कूलदा हांगलेबा रैली कैंप ता लेबा इनमे सिंगदा फंगबम थोपा सेंफम सिंगदो ngasi phangankhre अहानबा फेस्ता लुपा चामंगा पीख्रबा मतुंग ngasi अनिसुबा फेस ओइना कुंबी केंद्र के एमएलए सनसम प्रेमचंद्रना लुपा चामंगा चांगमंगा इनमेट सिंगदा खुसिनख्रे सेल खुसिनबा अदुदा बिष्णुपुगी डीसी एलब्रिकमसु सरुग्याखे ngasi nongalamdai pungka anirom tabada kumbi kendragi manungda leiba torbung phogoksaw ikaige mara paibi singka amade torbung gram panchayat ke village volunteer team na phogoksaw ikai bazada asad ok sengsek tawada gari mari romda yansang napi manamasing maru marang semdolaba sa sizinadriba hanba mobile phone amade mobile cover net chingba polam kya swar sampurtamna पूदना लाकपा क्वाक्ता दगे मियोय मंगा मियामना फारे फारबा मियोय सिंगदो मैरा पाइबे अमदि विलेज वॉलंटियर टीम का वरी सानरगा वखल तानमिनरबा मतुंग थादोख्रै मखोइना तोंगलापा गाड़ी सिंगदोदि डीजल ऑटो i20 कार मारुति 800 इको वेंदा यंसांग मनामसिंग हवाई मरोय वेलेंड्री सेबोट बेलेंड्री मरु हवाई मरु ने चिंगबा पोलम सिंग कुकी सिंगना चानबा चुर सपोर्ट तमना पुनब होनरमने हाइरे थौदो असगे मतंगदा तोरबुंग फगोकसाव इखाई ममंग लेकाइगे मैरा पाइबी प्रेसिडेंट कैथल ngakpigani कैथल लाकपम केगे सनाना फुंगदोरकपदा ममंगदा सो कौतागे मियोय क्याना कुकी सिंगदा पोट पिनबा होनरमबदा फाबा यावख्रे मदु मखाताना थोक्तनाबा क्वाक्तागे काउंसलर सिंह अमदे प्रधानगा वरी सनदुना मखाताना तहलरय मसा मसागे देयाइता ओइबा हाइना अइबा सेरोंडा यावना यानखिबा लेख्रे अदुगा ngasi amok चोरसामपुर तमना ललोनपुर सिंह असे पुनबा होनरम लंबने फारबा पुलम सिंह असे रैली कैंप सिंह अमदे वॉलंटियर सिंह चानबा पिरगने मकाताना सिगुम्बा थवई उसितबा मानबा थवंग असे तौबा तारगदि मदुगे अफफतगे दाइता मसा मसाना पुजगदबनि हाइखे इबा छा लैरिबा इंजांग नापी पुनमक से अखोइना फाजरे
adubu akoi asang aman leiriba inhang napi mana masing didi akoi gi lan ngai ba bhanan tari jingda akoi pithok charani makhatana Delhi ke amda pizza thok ani aduga makhatana ngasidagi hauna amuk masida thoi usitana puthabi rakwa tarabagati masigi daita do masa na longna jagada bani haibase Income Salisung Masamapan Marpudra Nithui ke August ke Tangkunda Bharat Sanvidhan ke Nipan Suba Sadurunda Manipuri Launch Maite Launch Chankiba Numit Asibu Singtharaduna Tripura ke District Marida Handak Chahi ke Kuntra Nithui Suba Language Day Pangthokrai Maruiba Thoramba Adude Golagata Takhel Laima Tengbang Loba Amasung Manipuri Literally and Cultural Forum Aduga Khowaida Maira Paibi Manipuri Literally Cultural Forum Amasung Khowai Manipuri Apunba Love Ahumna Sinduna Pangthokibane Golagati da Social Worker Y Rasik Singhana Thoramapu Oiraga RK Taranjitna Chief Guest Social Worker Sapamp Gornitai Singh Amasung Forum Secretary Khoisnab Mangolna Guest of Honor Oike Forum ge Secretary Khoisnab Mangolna Tharangi Maru Aiba Wahantok Loinana Lengana Tambi Takpidaba Longe Matangda Wangangduna Tripura da Sui School da Maite Mayek Chana Hanabage Wapam Pondoke Tharamduda Maite Mayek Tamnaba Lady Karasu Yentoke Tarambaduda Takel Leima Maike Dege Khoisnapa Ongbi Birolana Wanganke Numita Siga Mari Lainana Sangnai Nat Saichakpa Langon Jump Calendra Y Suranjont Toksomp Madan Singhabu Ikai Kumnabutke Tharamduda Imalonbu Saithaba Siding Sup Pathonaki Amasung Cultural Program Supangtoke Khowai Town to hold the Puramgi President and Biro Singna Tharamapu Zilla Parishad ke Subrata Majumdarna Chief Guest Laikol Manipuri ke as Uttam Singh Pradyut Singh Tombi Charma and Binotana Chingbana Sarugyaduna Wangangke Numeda se North District ke Jalabasa Amasung Bamotia Dasu Makalkya ge Thorambi Yauna Pangtoke Manipur Tangdu Laitana Bagi Demand Tauraduna Khowaida Masreli Masujatke La Reservoir Su Lebaki Damaka Toklaba Icha Singi Damakta Mama Oibe Aikuina Nakogi Tungda Lebli Haina Ekasani Karibamna Pongdokre Haukiba Zungi Tang Tara Humdoigi Kamen Lokta Kuki Militant Singna Maite Kunza Singdala Darak Padagi Yethangba Mamita Sok Padagi Ladyba Mangsata Bam Sanathoigi Lying Bada Karata Oidabasu Jarangpat Maning Laikai Community Hall Maira Paibi Singna Kaiganaduna Matingasi Pangzabani Ekasanina Hai Jarana Mata Sarabasu Ima Laibak Kaiba Yaroi Manipur Genga Pai Kaiba Yaroi Lunana Manipur Gi Saktam Machid Amata Kaidanaba Honabada Aso Apand Europa Singidamata Angamba Mateng Pangnago Honagadi Hauzik Toliba Kangloki Iranka Asi Atubada Central Government Amasung State Government na Yamna Atuba Matamda Manipur Gi Saktam Maseta Amata Sohandana Loishinaba Sinbiyu Madunatrabadi Mama Kainaraba Macha Kaya Mapa Kainaraba Macha Mapuroiba Kainarabi Nupi Kayasu Thorakloi Haininga Lete Haina Pondoke Sukchaw Lebaki Laibak Tiba Lebak Mayong Nabalan Pam Kaya that Tonga Pana Mayong Namatam Tonga Handanaba Asopa Lairaba charging Asopan the Imamayam and Nakoki the Makta Natung de Inari Nakoi Tona Hangano Habagi Wakulun Soloina Sagi Mating Sitobalaki Manipur ki tangdu laita da bamarak sida aimol bo kanagumba kharana Manipur ge yalomin nate hairapa laibak thibani amadi Kuki Inpi ge vice president oiba akhel aimon ge president ne haizaduna wanganglapa asina thoglebe iranga sida aimon su yahonnaba honarabra haibagi nungnangba pokle haina aimol tribe union Manipur ge maikede ge phodorakle ngasi Manipur press club ta aimon tribe union Manipur na sinduna Paugi Mipampa Amapangtokre Maduda Unenge President as Montoireng na High Local Chenenta Amada El Munendro Koba Amana Aimol Purupo Manipurgi Yaluminate Haina Pongdoropa Asilabak Tibani
Aimol Purupna Mamangai Ningthau Palingaidagi Hauna Ningthau Gidamak Tabakya Tauduna Mating Pangtuna Laki Asigamba kaya asibo Kautolaga Aimolbu Yelominati Haibasi Labak Tivani Atubada Monindrona Sengtopira Wahaiki Mana Makatana Hai Aimondi Masing Yamsataba Purupni Manipura Tolebe Irang Asida Yakshin Balate Masida Kuki Inpi Lisingani Kunitoidagi Lisingani Kunmangage Tampawa was President Oediba Akel Aimona Aimonge President ni Hazatuna local TV Shingda Wangang Lapa Asi Tahoning De Mahangna Kuki Inpi da Yauba Maramna Aimonge wa Amoka Hairapa Asina Manipura Toglebe Irang Asida Lana Chakebe Yabagi Pibam Lay Maram Asina Mahangna Aimonge President ni Haituna Wangamba Asilepi Haike Manipur Ningthau ki damakta ekoi Aimon machasu plan sokna bajauki haina chokthokjana leijabani adubu laibak thibana jeki oja bulindro haibasina ekoi si Manipur indigenous nate haina phongbi bedu ekoi pende mungai jate hojiki matam se khalubada ekoi se farakta ekoi indigenous people natabagi mongda ngangthokbi bedu jaragadi ekoi ki phrase da thangde abada khangde mahakna sindokbi bisi pamjai Ngasi Rajya Sabha ke members sing oina wasak lauriba MP mapan ge manungda Minister S Jaisankar su yauri Parliament House ke Rajya Sabha chamba da wasak lauba ge thoramba adu Chairman Jagdeep Dhankar na administer ke Jaisankar na English da wasak lauki masi maha ke anirak subatam ni maha ka ahan ba oina lisangani taramapan da khanki bani ngasi wasak lauki basing manungda Marina BJP dagine Gujarat ge Babubhai Jessangbhai Desai amasung Kesri Dev Singh Digvijay Singh Jhala amadi West Bengal dagi Nagendra Rene Congress dagi MP mangani makoi adudi Derek O'Brien Dollar Cent Sukhendu Sekhare Prakash Sheikh Baraik amasung Samirul Islam de wasak laukhaba member mapan ge manungda mangadi nauna khanbani Nagendra Re Prakash Sheikh Baraik Samirul Islam Kesri Dev Singh Digvijay Singh Jhala amasung Babubhai Jessangbhai Desai makoi mangadi nauna khanbani Rajya Sabha Secretary na Thadorokpa Chironda member Marina Bengali da ahumna Hindi da aduga anina English da wasak lauke hairi House ke leader Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, Rajya Sabha ge Secretary General PC Modi amasung senior officials sing ngasige wasak lauba ge thoramda saruyaki. Hauze garubada maroiba pau amuhana pizari. Manipur da constitutional crisis laide democracy hatle masidagi tholakpa data center amade state sarkar na pugada haina MPCC ge president ke mega chandana phongdokre. Tangzeng Kunsau da Kuki militant sing nongmai amadi bomb kapsilak tunai attack tawkre lengana mathok taba thabak sing lokhapina ba phungdorakle Swar sampuda pusana mohonaramba yansang napi mobile phone chingba pudana lakwa mioi manga pare Loinana ngasi Rajya Sabha gi MP mapal wasak lokre Image PAODAM ngasi gede matang sedaloi jere meng tabiri besengbo amukah na kurumjare